مرحبا جوارا مخیر هاتن قنال پرتوک حزیم وقت بیجن سال مینا باوشکان در باست به براستی جوسایه یعنی مروف نزانه که وقت چاوا در باست و برنامه یک شب نبی وقت چاوا در باست بو دچن جن قالو پیران و جوان دپرسن و سربوری که وقت چاوا در باست بون همون چه موسا یعنی دست بکر جبو چه من بحثا وقت بحثا زمین کر گرینگش بومه جبو کو گله کس جانا دبیجن از ماه به سالا به دست بخواندن و کردی بکم نظام که بو کاری دنج هلبت بیجن لی بس ام جبو خواندنی داخفن راستی زیده درنگ نکفن yani دبی کو گوت بیز 2024 جهات و مهکک جوی سالی قدیه مها قانون پاشین قدیه و نها ام دمها ثبات دانم ایجاد به وک همزانن رزه ویدیویم بوی هاوی از دکشینم کو برهمین من دمها چوی بوری دا خواندنه از دخوازم بحث وان پرتوکانجی بکم داناسینا وان بکم و کرتن خواندنه کش درباره وان دا بواره پارو بکم زدیستا دوباره بکم دبی هگر کو گوت به از دو امی یان کی گوت به از بار مهمیان دست به خواندن کردی کریه له هی کو دست به نکرنه دمل دست به خواندن کردی بکن زیده درنگ نکفن براستی جی وقت چوا دچه و در باست به مرو نزانه هیچ به نه حسابا مهک 2024 قدیه که گلو چوا بو و ایجاد به مه چی کرده و مهدا بچکی ام محاسبه وی بکن حسابگیری وی مه بکن مه چی خواندیه که جان برهمن به کردی البته اسپرسم هنجی تکارن بن ویدیوی دا جیه شروعه دا پرتوکین کوه خواندن چه هجمارا وی به او ناوی برهمان و ای کوه خواندنش با مجید بن پیش نیاز از بنداوی مجی بن ویدیوی دا بنویسینن از در باسی پرتوکان ببم لیبریوی دی بیز استشتکی بیجم د مها بوری دا من چما کم خواندن از ویا بیجم راوه بکم اجبر کو مها چوی دا ازمونین من هبون و کو زان از لیسانسا بلند ماستر بشا کردی لزانینگه ها ارتوکلی دا دخوینم هم ازمون هبون گوتارو سپارتکین مه هبون مهوج دنویساندن براستی بشکی زحمت بو جبومن یعنی نویساندن بتسری خواه زحمته نتشتکی هستن جانم بر راحتی تکارن نویسکارن رخنه بکن و چوا نویساندیا فلان بیفان لده اساس خود نتشتکی هستانه لی هلبت ناوی معنی کو ام رخنه آنج نکن یعنی ریل بر رخنه ایمج نگره یعنی رخنه وی هر هبه کو جبوان کسان جخوا ببینن او جخوا پیش بخن و ام جی هی نویسن جوانتر و خوشک بخوینن هلبت رخنه الزمه یعنی بیر رخنه بکرن هلبت او جل گور رو ربازا خوا چه ببه باشتره جبروان سدمان من دمها بوری دا کم پرتوک خواندن ندی ساجی من خواند یعنی هل لامه اوه کدو بیام هر بخوینن دبی کو افجارنا هجمار کم به زیده به نه پر مهمه yani elbet mühime jî neku ne mühime jî lê axir dibe me çıkas an çend pirtûk xwendin û çawa xwendin çawaniya wê jî bes ji çıkas sibêtir em çawaniya wê jî bipirsin ev jî helbet bi mihasebê dema ku mehe qediya ji dibê ka em lê vegerin doyê mehê da me çi xwendiye û me çawa xwendiye em wê binirxînin û mixabin çend pirtûkên ku min xwendine me ew ji li Mêrdînê ji bîr kirine ji ber ku ew ji me re milwir jî dixwend çûn hatinê min jî hebûn من اول ورج بیر کرنه yani ne hat biramın ku ez binim min bi giştî heft pirtûk xwendin heft pirtûk dimeha çile da xwendin jê çar heb li gel minin sê heb li Mêrdînê man ez ê behsa wan jî bikim lê ewil ên ku li gel minin ez ê wan bidim nasîn û pişra jî ez ê ên ku li vir nînin bi wêneyan him nîşanî we bidim û him jî behsa wan bikim dimeha بوری آچله دا پرتوکین کو من خواندنه نهال بر دست منن اف پرتوکانانن پرتوکا یک یا چیروکان سین شکستی نویسکار فوزی özmen جوشانخانه پیری هاتیه چاپ کرن پشتا گلجین کایا هیا رو و بس اف رومانه جوشانخانه سی تاوی هاتیه چاپ کرن پشتا هلبست هنه و مهم بچکی هلبست شو خواندن جبر کو من سر هلبستن فاطمه savcı gotarek nivîsand ji bo dersê jî lazım hemî berhemî xwendin deheb vê mihê da xwendin eval ben gel min danê baranê Fatma savcı ji weşanxane Avêstayê hatiye çap kirin helbesteke din dîsa heye ev jî dîwana hestiyan nivîskar Erd Agron ji Aryenê
هاتیه چاپکن اف برهما ما کما خواندنی آرناوت که سال 2024 مده به پرتوکا هلبستان دست بکن پشتا ما رومان خواند اوجی یا رو و بز یا گلجین کایایی بو و که میگود ویم هدا براستی زیده وقتا مش چه نبو از بخوینم بهتر به نویسان را مجول بوم برهمین کمون خوانده بون درباره واندا جی مهن نویس آماده کرنج بر از وگریا من او برهم جی جنوبا خواندن این در دوره هواری کوواری فلان درباره ودا جی مهن نویساندن و هن تئوری جی هبون جبروی من زیده نخواندن لیدی ساجی هول دا از قاسی 6-7 پرتوک مخواندنه روح خوابونه یا دلاور زرق هبو و نو خواندن لی از نها بحثا برهمان بکم پشتا از وگرم سر کورتنر خواندنا وان برهما کو اول من دست پیکا سالی نبوله یا کوما خواندن آرناوت که کوما مهیه ما دوی کومیدا برهما ما اول دیوانه هستیان پرتوکه که جهل بستا ارد آگرون نویسکار دگرتیگه هدایه سالانه دگرتیگه هدایه اف هلبست پرتوکاویه هلبستان هلبستن ارد آگرون چوابون براستی مد کومیدا جی بحث کر هلبستن ارد آگرون هلبستن کو از بیجم یعنی براستی من عجباندن یعنی هلبستیم چکی خورد بون یعنی لگور معنی خواه لگور فلسفه خواه لی دستپیک نوستابو یعنی دستپیک بقاسی 30 حتی 40 حتی 50 روپلا هلبس نه او قصده ده بالی دکشن حتی مروف سریده بچه عجز ده به از جی و هوالین کومیجی دما شوراوی کر وانجی هانی زمان براستی ام بچه گوتن حتی وانجی گو یعنی هیچ های مجهوش تو نبو حتی 45 ام بچه گو امجی عجز بونه نپر زیده باش بو گلو ام دوجه برد فلان حتی کتنوی تاتیل ناوبری لی پشتی راستی 45 هلبس هر چو خورترد بون وک آوه که معنی فلسفیک استکارم بیجم براستی سرکفتی بون هلبستین وی یعنی وقت بیجه زمان ما وندابو ام بزمان هستیان دجین فلان یعنی مسئله گلک مسئله دیده بون و بچه که هلبستین کو فهم کرنا وانجی زحمت بو چما جبر کو زمانی که نو قص گرام بو لیب آوه که معنی خواه اذکارم بیجم گرام بو پر زیده بیجم شتین عاطفین این دیروکی هبون این نتویت ده هبون حتی ام بیجن هلبسته که گله که کرد لی بالا مهمیان کشند از بارم دما کون بخوینن بالا ویج بکشینه جبر کو من اف پار ویجی کربو درباره او که داده بیجم فیکیا زانینه فیکیا زانینه جور بحثا او سیوا کو آدم هوا او جیروکا وی هیا جیروکا که گله که نافدارش وکیم زیده هرکس دزانه از زیده سروی رانا وستم لالیه که جس پرتکی دنان جی او کتکم لوما ببورن نها از پرت زیده هلبستا ناخونم لیف هلبست گله کرد از خوازم صبو خوینم بس چما مهمه وی بجم ده فیکیا زانینه داد بیجه آدم حیفا خواه ببهنا سیوان لحلب جيه جهاوا هلاني نها اف چیروک دبی مرو سر بفکره یعنی بس وسا هن چیروکن تو دخونی و در باست بخلاص دی اف چیروک نوسایه آدم جبر کوته گوتن گوری چیروک یعنی دیسا جنه یعنی هوای آدم خاپاندیه سیف پیدای خوارن آدم جی حیفا خواه هاتیه الحلب جيه یعنی هلانی یعنی راستی لور آگرون فکریه yani tişteki geleki baş haniye peşme. Tişteki pır balkeş. Gelek kes via dema parvekirin hun kesan jimra nifsan go medema ko ev parvekiriye hun kesan bertek nişandane va ev gotneki legori din u diyanet u nizan örf adet me bçeki evkum falan. Mugo zede mer bali mer gemi nexwayin kesin ku usta dibêjin ne pir muhîm e ku mero gema tiştên usta bixwînin bixwe. Pişta Pirtûkeka çîrokan siyên şikestî Fevzî Özmen nivîskar ji Erzeromê ye hemşehriye min e û hema em ji heman navçeyê û gundê me jî ji xwe cîranê hevin yanî ji bin çiyayê şeqşeqê ne em her du jî ev jî sal rehmet kir Fevzî Özmen rehma Xwedê li wî be ev berhema wî ye çîrokan
براستی چیروکن وی هر زده چقاس نهات به ناسکرین نهات به ناسینج پرتوکاوی یعنی بخواه تین ناسینج برکو سالان دا آلمانیا ایل آلمانیا شخواه دیجیا لور وفات کر پشت جنازه یوهانین گوند ده انستوتیا کردی هم سروکاتی انستوتیا کریه لور آلمانیایی و سالان ده ناف کاروباری زمین دا جی خبت یه وقت زمانزانه کشی برهم اویا دسته درباری فرهنگ او که دا جی هگه زمان دا جی هگه اف آج چیروکانه لهلبت زیده نهاتیه ناسین اف جی نورماله دوی وان چیروکان دا بهتر نادن دا چیروکان گندینه کسین فقیر خزان و ام بیجن براستی ایشو elem kişandine yani ne ağa و paşayı gundanın ne jî çîrokên wisa em bêjin pir zêde behsa hin idealîst û falan bêvan têdanın karakter feqîrin karakter ji rêzêne ê ku êşê di nava gel da dikişinin ew karakter di çîrokên xwe da ew kirine kirine leheng siyên şikeste fewzû ezmen dema mirov dixwîne helbet ne zimanekî em bêjin devoka serhedê têda بالتمامي تونه وكان بيجن برهمن ادبيات كرد ادبيات كردن قفقاسي نجبركو لي يعني وك ستاندارديزاسيون او كرمانجي دا يوروبيا مزيده هي همان ستاندارديزاسيون هي اللي تسهل بت او دافوك جي تدا هي بقالك بيفن خو برهمي دا هنا چروكن نبردريشن چروكن نبرج كردن يعني هما دوي نافبري دانن بيجن و ji neh çîrokan deh çîrokan pêkti wekî min got bi vî hawî yanî mijar bêhtir gund navend gunde mijar gundîne û kesên xizan feqîr bi rastî zêde hatine pişaftin û ev ecra ev zulma li wir dîtine helbet li vir ew kê jî nîşanî me de mesela kolonyalizmê jî helbet têde heye çawa mesela kolonyalizmê heye ji ber ku yani دره کو بحث که کردستانه الور دبستان ور نخوشخانه الور تو خدمتك تونه يعني تو تشتك جبوان انسانا نايكرن افجي نشانه شو باوي بحثوي او مساله اشتدا لبر تشاف يعني معرفت دا دبينه هلبت بشكل ده زيد السر بسكنه ويجي اوقتك امورن هلبستن فاطمه صافجيه اوا داني باراني من گوتره شوال سر و نویسند و گوتره من ده روپله که ده به وشاندن ده مهات وشاندن شوال لینک های برای پار بکم ده بن ویدیوی داشتیم از خوازم ویدیویی که جل سر هلبستن فاطمه صافجی جبر کو پنج برهمیم یه هلبستن هنم هر پنج خواندن از ویدیویی که جل سر وی چه بکم باوایی که بچه که برفره سر هلبستن وی راوستم لبه کرتی سکارم بجم کو براستی هلبستن فاطمه صافجی ده هن تماين سركه هنا وقت تمايا ام بيجن دكارم بيجن كو تمايا ك خمگينيه يعني او كو از بخوات كارم بيجن من سرويجي نويسان تمايا ك نتويه هي تمايا ك بيرا جواكي حافظه جواكي تيدا هي ده هلبستن ويدا هنا و mesela netova perveri netova perveriye jî disan de heman awayê de kontekstê da helbestên Fatma Savcı'ya da hene ez ê di videoya derbarê Fatma Savcı da bi berfirehî behs bikim çêtir ez dibêjim ev xas bes e ji bo vê berhemê yani bes tenê ji bo berhemê bi gelemperî min ew kir pişta disan berhemeka wiya din jî min xwend ew jî bîra birînê ew jî ya helbestan e bixabin ew li gel me di piyasê da jî tune bû min ji pirtûxaneya zanîngehê ya Artukliyê پیدا کرد لور خوان دور پیش را بر شو تستیم کرد جبر کو بقاسی چند روزه مرفت کاری جور بستینه آنجا هفته هم بیرا بری نجی من خوان به وی های من دانست نویجی کرد اوج جاویستای چاپیا لی مخابن پیاسه دا نای پیدا کردن تنی او کی مشغول گل من پیش را رومانا کو کما خواندنه نوود کی مخواند و مشی را خال سروی بکن Rev û Bez ya Gulcin Kayayê ji weşanxane stevî hatiye çapkirin. Rev û Bez ev roman behsa çi dike? Ev roman dema qirra Ermenan. Di 1900 em bijin 4 15 16 wê derdorê heta 17 18 jem dikarin bêjin. Yani wê serdemê ku ew serdema qirra Ermenan ne tenê qirra Ermenan qirra Kurdan jî an jî jenosîda ku bi ser Kurdan taybet Kurdên Êzidî û Kurdên Müslüman jî yani elbet belkî zêdetir Kurdên Êzidî ber wê qirrê bayê wê qirrê ketin lê Kurdên Müslüman jî para xwe ji wê bayê qirrê an jî jenosîdê wergirtin. Li vir Gulcin Kaya dibê jiyana wî muhîm e çima ji ber ku Gulcin Kaya kî ye? Nivîskara me Gulcin Kaya
ji Dîgorê ji Qersa ji bajarê Qersê ji navça Dîgorê ji gundê Erebê Şemo gundê Arpeliyê ku girêdayî Dîgorê bajarê Qersê ye. Ji xwe di pêşgotinê da jî tê nivîsandin ku yekem nivîs romana Kurdî û zanîn ji aliyê ji Erebê Şemo bi navê Şivanê Kurd ango Şivanê Kurmanca ne piştî Ereb Şemo ji gundê wî kesa wek jin ji gundê wî Gulcîn Kaya romanekê dinivîsine bi navê Rev û Bezê û behsa wê trajediya ku li herêma xwe taybet li Serhedê qewmiye behsa wê trajediyê kiriye helbet ev jî mühîm e yani ji ber ku serborî carna mekan gelek mühîmin yani di jiyana nivîskara da jî ku mirov behs tawan çîrokan dike ev bi rastî ew zeman hemî bi hev re girêdayî ye ku berhemekê derdixe holê. Helbet naveroka romanê em dikarim çekî çend tişt ser wê bêjim ji ber ku hin rexneyên min jî hinin derbarê naverokê da ji ber ku pirsgirêkeke romanê ew e ku nivîskar biçekî zêde anakronize kiriye yani li gorî îro bêjin ew serdem biçekî hatiye nivîsandin yan jî nêrîneke bi vî hawî di romanê de heye ku ev bi a min qelse yani ne ku romanekê postmodern ba wê min bigota dibe yani eger nêr bi awayekî postmodern ba hata nivîsandin dibe ku nivîskar dikare mijarê anakronîk jî bike yani li gor îro wê serdemî biçekî tevliya bike lê qas ku ez tê gîştim roman ne romaneke postmodern e ji ber wê romaneke biçekî wek awayekî klasîk yani awayekî klasîkê bêtir bûyerên rêzebûyer wek bi awayekî klasîk hatiye nivîsandin hemî li pêyî hevin beriya qirê malbat henin malbatê Êzidî Kurd Ermen wê derdorê da ev têkiliyên wan behsa wan tê kirin û hêdî ber bi wê şer û di şer da taybet mesela şer û ev vegotina şer ku nivîskar bi a min ev biçekî bi hostatî vegotiye yani ev rewşa wî şerî yani gelekî baş nîşan daye û li vir tiştekî din jî kiriye ji nivîskarên me ên din cudatir bêtir ez dikarim bêjim ku mijara ku temam Ermen hatine qetil kirin Kurdên Êzidî lê li vir gelekî zêde behsa wê êşa Kurdên Misilman jî kirine ku ew jî di vî şerî da gelekî zêde hatine bişaftin hatine bin pêkirin helbet li vir mesele ne Kurdên Êzidî û Misilmanî em viya ji hev cihê û cuda wisa nakin dawiya dawî li wir em weke Kurd hatin êşandin weke Kurd hatin kuştin an jî hatin bikaranîn mesele ev e û mesela Ermenan da jî dîsa helbet têkiliyên bi hev re û divê vê mesele bi rastî mirov baş binêre û binirxîne dîsan pirsgirêkeke di romanê da mesela em bêjin nêrîna ku dibe ku nivîskar yani çaveke pir zêde em bêjin ew ka feministê de heye çawa em bêjin yani li gor feminîzma îro li wê serdemê hatiye nêtin û karakterên jin pir zêde yani weke di roja îroyên da dijîn wê serdemê dinirxîn helbet ev biçekî qelsîn e yani bêdema mirov roman nivîsan an behsa serdemekî kir ji ber ku wê serdemê baş nîşan bide divê rastiya wê serdemê jî biçekî bide berçav yani ev jî mühîm e ev jî biçekî têda qels bû yani bi a min kêmasî bû helbet ev jî dîsa yani baş bû ku yani jineka ji gundê Ereb Şemo wê jî rahêşe pênûsê û dinivîsine wekî min di serî de jî got helbet nivîsine tiştekî rehet e em bi rehetî dikarin rexne bikin lê bi rastî jî zehmet e min ev bixwe yani ev dît bi vê proseya gotaran Spartekan da min nivîsandine bi rastî biçekî zehmet bû ji ber wê wekî me behsa bîra birînê jî kir li vir ez ê behsa berhema ruhê xwebûnê ya Dilawer Zerax jî bikim di ruhê xwebûnê da Dilawer Zerax behsa çi kiriye behsa kovara hawarê kiriye behsa wê qonaxa kovara hawarê hûn zanin derbarê çîroka kovana hawarê da hin temayên wek mesela dış kolonyalîzmê di wê derdora çîrokên em bêjin Osman Sebrî Nurettin Zaza Celadet Ali Bedirxan û Kamran Ali Bedirxan da behsa vê ew kê kiriye yani berhemeke akademîk yani akademîk e
وک گوتاری لسر و مثلا کووارا هواری هاتی نویساندن براستی من جه سود ورگرت جبر کو من جی دربار و کوواری دا هواری دا جلوکن هواری دا من نویسک نویساند افج بو میجی گله کی باش بکم لب برهم خواند و جه سود ورگرت و نویسا خواجی نویساند جبر و بشراجی برهم داوی جی پریا خوازایی یا مزگین خان نویسکارێکە مەیان نو ji Mêrdînê ji xwe ez tevlî ew qawê jî bûm îmze gotûbêj û îmze hebû li Mêrdînê min wênê ji parvekine ji xwe we dît dibe berhemeke çîrokan taybet ji bo zarokan e lê ji ber ku me di zaroketê xwe de em hesreta van tiştan bûn em di mezin bûn jî em dikarin wan pirtûkan bixwin û bi rastî jî hez dikin ez bi xwe wisa me Periya Xwezayî ji sê çîrokan pêk tê یک جوان خو به ناوی خو پریا خوازایی و برهمی ناوی ویجی برهمی کریه وکی میگو سه چیروکن اف چیروک بخواه نویساندنه و چیروکن نه tam modernن نه جی پر کلاسیکن yani hemi به hevrane lebettir aliye klasik zedetir tesira xwal serkiriye ji ber ku em jin mesela teyri simurg ku di mitolojiya me Kurda da gelekî serdest yani gelekî zêde heye mitolojiya disan İranî Aryenî net gelên Aryenî da jî heye em jin karenna teyri simurg û mesela em jin ev ji çîrokê yani heta em bêjin bo çîrokên zarokan bêtir wek çîr çîrok yani masal em bêjin pir wek masala bu çîrokên di berhemê de ber ku bu yerên tiştên ku diqewim tê de yani derhişîne yani wek em bêjin derasayîne ne ku tiştên asayîne em bêjin bo zarokan çîrokên wek asayî tê nivîsandin de ev bêtir wek derasayîne dema em zarok bûn di gundan da dayîkê me çîrok digotin ez barim êwe jî gotine ji ber ku dayîkê me weka xwezayî çîrok bêjin ji xwe End gotin hebû tu nebû nizanim axa welî pelî hebû heft dê û nizanim çi bû falan bêvan bi vî hawî ev jî biçekî di wê kontekstê de hene lê carna ji wê diqetin hin rengekî modern xwe dikin lê pişta disa ve digerin heman wê çîroka klasîk wê awayê xwe berdewam dike bi vî hawî bû Periya Xwezayî ez dîsa nîşan bidim pirtûkên ku min di meha çile em bêjin qanûna başîn divê mesela navê meha da jî biçekî pirsgirêk heye ez wisa nîşanî we bidim ev berhemên ku min di meha borî da xwendine bi vî hawî min mihesebeya xwe kir dibe hûn jî vê mihesebeya xwe bikin û demil dest bi xwendinê bikin ji kerema xwe yani bizanibin ku xwendina bi Kurdî yani li xwe vegerîne yani bi zimanê xwe xwendin bi çanda xwe zanîn yani bi ziman eger ku bixwînin bi zimanê xwe bikaribin bijîn hûn dikarin li wê çanda xwe li wê xwe ya xwe wek ruhê xwebûnê li wer zerx navê pirtûka xwe lê kiribû ew jî bi rastî ew xwebûn tiştekî gelek gelek muhîm e ku ev jî bi zimanê xwe hûn dema ku li zimanê xwe vegerin hûn ê li çanda xwe vegerin wê demê li şexsiyeta xwe vegerin wê xwebûna xwe çê bikin bi vî hawî ez hatim dawiya vê vîdyoyê jî bi xatirê we li xwe baş binêrin lê ji bîr nekin bibin abone biacibînin û şîroveyên xwe lê zêde bikin ji kerema xwe bi derdorê xwe jî parve bikin bi xatirê we li xwe baş binêrin